Krumjari SKTV Taram Lokchari Raj Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Ngarang si Ministry of Parliamentary Affairs Government of India gi makedigi PIB da tholokpa report amagi matungina release amagi matungina hatare news release amagi matungina hangasi dagi horga August ke tang kunga mathu bhauba chathagadori ba parliament gi monsoon session asida Manipur da February ke tang taragum duidagi thamlakhiba president gi rules si makhatana extend tawnob gi damakta madugi ayaba lobgi resolution amasu pukhalaba yai habagi wafum se tonga tongan ba khanar kadaba kogi business ki listing habatare bill sing amadi listing gi list ama song padam da iroi lebada sisu dum yawi approval low ba habatare aduna approval low ba haibasi house na yaragadi approve tawduni yadragani yadre adubu approval Loruk pasiga iroina na Manipur da miyam na ngainram ba ko formation of a new government si masi still on the card adum work pi abi othukpale ribra tongan ba media reports khara dadi hojiksu adamak lenga aksem na ba honari habagi MLA singi wafam na singba adamak leiri aduna hojiksu adum haibadi extend torukpale itri aduna extend toruktri phawgudi hairiba lenga aksem bagi possibility sidi adamak lekhigini habatare aduna Madu karai phauba possible oigatage adugi madu gi damakta lengak amal lehenab gi damakta kargi damakta lengak lehenma mathuk taribano lengak lehenab gi damakta MLA sing amadi Manipur miyamna kari tawu mathuk tabage habi matang sida khana nenab damakta ngasi SKTV gi studio lengsin do library base an makta da socio political commentator oja CHONGTHAM BIJOY ni oja BIJOY Mokchari. Welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us WAYEL KATI pauchi gi editor oja HEMANTAKUMAR oja Mokchari. Welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us Manipur University ke law department ke HOD Dr. PREMANANDA ni uza PREMANANDA Nongthombam, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan base uza BIJOY dege dum open ta ujare uza BIJOY karmain thambi we parliamentary democracy amada koi elected representative mayamam dilere aruga majority su command torglere but for the last almost more than 5 months si PR February ki tangtram dudigi leri aduna hujiksi possibility amma handa ke lakadru monsoon session sida Makhatana extend to bugi approval sick tongna ba pukhalaba yai have you hum lai pukhalle have na te pukhalaba yai have you hum duni aduna sigi stage se lakpa se damyam na government formation amma pambadu madu completely lakpa ngamoidu gi mong ubibra aduga lahan ge ha taragadi kari to matu da kamai thamir hojiki khoi Manipur da PR thamgibi mong 13 February 2025 thamgiba February mapandana hana CM wer basri biren design tawa adagi mamangi sequence of events sum yenguragadi Manipur da PRC yam sangna thambagi plan ama tawe choi khangjayeba okay karigino da maruina masi akogi political crisis ma leidina masing sui chude akogi horse trading tawe have this na kide comfortable majority leina law and order hojik mayana haina riba kuki na maitei conflict se masdi da adala riba BJP center ge leader singi ijat poglo chokchalak stage Are international issue a kalapase. A masdi the popular government lady was a sung number of Ubudigi of a PRC laki never. Other the PRC am sang at Hungary, when a Karada can't get a PR Tamban Michidi already a constitution gi Tatar Lapnavia deva provision of libido, other violate Togreb 186 days. House sitting in the Marata. See, sugar. At a Sigi constitutional Violet Tawi have a say. Constitution expert Hanagi, Parliament ki Secretary General Verambanapa, Manabu Kabadu High Gravaneva. At a sea who's a Kananta Kanadri. Anisuda Akogi Pura lawlessness when a Leramba. Can you see PR Lapati Krap Habamari? Law in order to Krapai, Singa, Taba, Kamna Puzupai. Aduga Hosik Parliament is hang dog no but it is on expected line. So it ronedum Kangego. Hosiki Mogi Garang PIB no Topodigi list 16 the Yaudisna, Akoi Manipur financial budget Karikra grant on Adu Shima Yaure. Anis for the 17 the Yaudisna, Akogi central government seeking approval have never. Seeking approval at the Munadi PRC extend Toningi House ki House and even a Jabiro have never. Masdi the BJP ki Sarkar se amuk cannot install Toning board the lady was Sarkar na Sigi approval se Sikta Roeva. At least the Argo, I central government na Manipur PRC Sandu Haningi have never. At a Masdi Yaro Kananta Hero. Harakadori Akogi Karigino and immediate suspension Tamise, Pashat Tingnavani, MLA Tolo, Makogi Local Area Development Fund, Adu Serpadi,
assembly dissolve tawbiraga fresh election taw kaina opposition side gi demand khar di soidra lakani ai dwan khanjeiwa marak sidida akhoi gi sarkar semni hina akhoi gi noma kang bi hai tare tarik asukul semni na social media da kari da yakana tawe hojik latest la ise 32 MLA na akhoi gi ai ba cherol governor da pisilani parliament session ji loidringai da karigumba sarkar semu haibagi ingit amta udradi governor da moi sarkar semu changani ina ngasi khabar da yaweba moi da sumaina su yawri akhoi community khudimaki mihut yawre na community khudiki mihut haizda akhoi manungi art da koki gi MLA kharasu yawro brai na adamaina chingnai yeba makhogi leader kanan werdi haidri ada hojik taro ise yang kanba akhoi either bluff la di central government da pressure pibagi bluff amara natraga akhoi hairiba concern MLA singse mase rebel mode ta lakpa maleba rebel mode ta lakpa maledi pare noine yadramni na akhoi formation na semjerani akhoi kun try to isna aduga akhoi constitutionally tabhum thupat tawgani hai adumaina confederation ma laga di assembly dissolve tarpai chance yang wangeba akhoi ne sida question ma hangbe ras akhoi PR thame sangna thamgani heba central government intention ju ure Ada assembly dissolved to basic karigino question laebo. Once assembly is dissolved within 6 months, koi general election pangthok to yaroeba. Ada su yaithok pa budi yaigo. Yaithok is another big problem. Aduna center ki intention je koi ki lai ba dot sing je samjanaga kari haina ugi da. Koi ki election book da irang je shanti je pura lak ki di tawgiro habagi haidok to ba motive andi moi da koi na ubu phangeba. Aduna sigi kaino si yengor kanda akhoi na su sumaina khanba yai akhoi gi manipur gi MLA singje masi out of the box akhoi leinari ba wakhal ji mapan da khanma ngam da brai ba hojik lady se maitai BJP gi MLA na masing yam be heli maitai marak tagi chief minister oi da bi yaroi he wakhal je masi thadoga maitai ga kuki hojik conflict tongnadi dina ko ada ni neutral ba nagadra na traka manipur muslim pangandar keno ama offer taraga Laibak is the popular government sending the Akhoi Maitain or the Biara sacrifice the womb changeva. Others who can anta udeko. Targeti why suspended animation? Oh, suspended animation gi matang je. Masa ina mako ki dahi jagre. Election changdo haningo. Okay. Adugo sigi MLA sing je suspended animation de lerdi MLA phungum to tolo phangi adagi mogi local area development phanju phangi na tai adagi atai perks me makogi employee driver gari habi jar loi phangin tai go madamai taw na sum thamalaga makoi ji central government na governor sason terbe se sida akai to pidena ba adugum sanaba trick amne ba haibidi noi miam ji marak warahon da bai tar warahon da bante akhoi mithai pi jar in themu jani noi miam ji marak tagi amadi chief minister work pe noi langino be a good boy no na adamaina thembagi motive amasu yauriba karor khating tho chu kis kai de na aduna uraponi da writing on the wall che uraponi masidi da haidina sarkar semgani na tawri se masi chu makoi chu compulsion khara leram bi ai makoi ye flock to kai gini haibni khangdi ama tawni haibni ko ga right politically alive oina honabada makoi chu sarkar semgani na press media ra thok pase masina hojiki oni de khwai di live pambai oeba ada agi mot di popular government je press election gi matung lak da mali election ji jo hariba MLA hoju wari sing je power paidna neutral oina thenara kanda manipur phagani na khanba guju tawi central okay haidi fresh election normal warakanda haidar normal warakanda arga elections de praja ke singba mandate reflect tagudawa gunda phanda tawa MLA sing magi private army gi leidina moi sing je loine neutralize tawrakanda akoi public se hojiti gyan tarmani aduna moina thappa moi candidate phajana khanjara chalo money power amadi gunda power nongoi power se loina neutralize thoga free and fair election tawdrigei di manipur se yararoi mapandagi moina kanbigadro teba manungdagi akoina kanjagadam neba okay manungdagi kanjagadam adu manungdagi kanjaba haibasida hojik still we are parliamentary form of democracy da lerni akoina elected representative ngatane moi mamje khallaga lerni aduna makoina karigadamakta suspended animation leribni na suspended animation means political crisis amma lere aduna makoibu dissolve tawgi mohta makoibu hinghalaga thamini aduna anytime lengak semak pu yai habni aduna lengak semaga peace and normalcy porkna ba honaba mathau honaba ngamdrisi karino madu honana gudamukta
civil society adi miyam puna magna masira mateng pangjan mathok ta dabra keno da peace porokpa normalcy porokpa Manipur bu stable ohin ma haibasi hairiba elected representative sing du mathoni madu tabu tawjegi hadan makoi elected representative orni madu tahnu ke damakta miyam nasu makoi da pressure tawba motivate taw mathok tabra haibani ai uzaman tala jo kwai thamiya ja ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯃꯦ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯅꯤ ꯊꯥ 6ꯀꯤꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯝꯕꯁꯤꯀꯣ ꯊꯥ 6ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯈꯤꯔꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ MLAꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ MLA ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯒꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯎꯠ ꯆꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯗꯅꯤ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ मागी था 6की मतम से सुपनगी नुमित कुनगनी थोइक वाले को था 6 फागदब नुमित कुनी थोइनी वाले को नुमित कुनी थोइनी वाले से सी हौ गितारगदी न अथोइ अथोपम अखोइगी कनो मा सांगदोकद्रा सांगदोइद्रा हाइबा पोट अमा लाकपनिना होजिक फमिबा पार्लियामेंट से ngasiदि हौरि से मसिगी मनुंग सिदा तांग कनो सिबो मन दाइता नुमित कुनी थोइ सिबो मनुंग दा अखोइ PR की एक्सटेंशन तौबी अयाबा से आई लौगिने न खले बोर्ड को हाउस अनि मने को राज्य सभा सुनी लोक सभा सुनी अदो कांग्रेस नदी मसी पामदे को मणिपुर दा होय कन तो बसे अखोय PR से डिजोल्व हाउस से डिजोल्व तोरगा अनदर मैंडेट अमा लौबगी फिल्म से अदम पामे न खले स्माइ सम थांग तो पसे पामदे न खले अदो एनीवे सेंट्रल गवर्नमेंट नदी मागी वान थोक से आइगा अखोयगी तामो बिजोय गदी एकतंग दिसाइदा मानदब लेको मानदब लेसी मागी नुंगदा सेलिबा इसेनमा दि लेरम अखोयगी अदम हाइबदि अदम याबा अखोयगी aina hajarina sini government of India na Manipur da popular government amase hadaki session sida hadaki tam sida makhata na amtang lehen ba pambra adugi PRC extend toro surprise aina sum khajabai wani da ado dissolve torgadi sai kanona haina akoi tamo bijoy na takpirina dissolve togi matam se ngai ba se ngai ni karma matam da kaino har kanda ngasagi PRC irang mayam jingji lotion da bagi matam ama sum loba se अदम मखा ताना सांगदोकपदि अदम याबा सम सांगदोकपदि अदम याबा PR से जोल तोर सम सांगदोकप यायबको अनदा था अहमुक सांगदोकप यायबा असै अहमुक सांगदोकप अदम या सांगदोकनै बसिसे को अदु ओरगसु हौजिकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना खलिबो खलोनसिगा सिदने बखोइन हारिसेको एनीवे माना था तरुक अमगा सांगदोकनी हायर था तरुक सि फादिंग द गवर्नमेंट अमा सेमबा याय कमाय तोंना सेमनि सिने अखोइन नंगना दोजे सिने बको गवर्नमेंट अमा मणिपुर दा कमाय तोकन लाकप यागे सि लाकांदा मणिपुर दा थोइबा कांगलुकी इरांग से मसिगी सि होई लेखाय अमा तादबदि यादि लेखाय अमा चराप लेखाय अमा तारकांदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबगी वाफम से लाकनी अदुगा सिगी इरांग सि खुजिक लैबा मोंग सिदा सुम हिंगलक लैतारगदी मणिपुर दा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा हाबदि म्यांगी लेंगाक अमा अमुक सेमगनी हाबसे होई थाजति अदुना देन सेंट्रल गवर्नमेंट सु माना होदबगी सांग से अखोगी सुम येंबदा यामना वाटपा ओइना उयेबको ममिंग खकी ओइना सुम तौरी हाइबा या सुम खोति होना दे हाइबदि यारोदबा खगदे नुम होनबा अदुगा देन पार्लियामेंट खुमदोइन को हेंग होम मिनिस्टर ना अखोई सी होनरी नागागा कदो मैतैगा कुकीगी लुसिंगबा मयाम वारी सानरी मखोई अनि वारी सानबा थौरांग लोइरे याम थोना इंग तबा फिम मपोरा अनेसे हेंग हाइदोनि प्राइम मिनिस्टर ना हाइरक पयाई यूनियन होम मिनिस्टर ना हाइरक पयाई सिनेबको सुमाइना लई अदु अइना हाइजनिंगिना अखोगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर दा गवर्नमेंट अमा सेंबा पामी नंबर 1 आई लोकजरी वानी को देन मणिपुर दा लेरिबा मियाम नसु अखोई अयाम मियाम अखोई अयाम हाइतारे को मी लोइमक्ति नति अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा मियाम गवर्नमेंट अमा लाक पामी से कइना का होजिकि गवर्नमेंट जि नत्रगसु था तरुकी मतुंग दा इलेक्शन तोरागसु ngaire को पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबाई सिदि डेमोक्रेसी सत पलाइबाक अमदा तौदिया द पोट अमनिना सिजु मयाम ना दम पामी को सिमसु लेरे अखोगी MLA मयाम सो अदम पामी पामबदुनबु मतमजी था थारगा अखोगी मागी वोटर्स सिंगदा अखोगी काइतार इकाइब सिंगांग नबगी कंजनबगी सुपा हाइबवाने को एस मथंग थारे सोइद्रबनी अमा तौद्रबनी का पाइ हाइबे वाने बको अदुना देन हुजिक लाइदी ख्वाइदगी मरु एबदी इरांग से
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯟ ꯗꯥꯎꯟꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯗꯦꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ kuki maitai di khar phare leitre haiba yare ko ngasai gi piece lakpa piece thamba yani ga yaroi ga haiba yaroi mot piba yaroi ko manipur da ing taba phim phor gadabni kuki ga wari sana gadabni haiba se akhoi gi hana yaramde natra hojiti anamba lo yare natra ado kuki da di yadri hoje mayang khamgiram gani ngarang nahan viral ama sali ko akhoi gi manipur gi pawmising na loboda ing taba phim pami hairo gi ngasi muk sengdore duni ko ado den moi dia dum sai sa be phunda dum layeba sai sa ri kai no har ka da sing da khoi gi hojik phawi oina hai tar gadi magi law and order se phajana control tawdri kanana control tawr kanana pai ha kana suspension of operation da lairi ba kangu duna miyam misam miyam je masin melga nam thami people namaga thami santi haiba lawba yandri ba ko ado yahanna ba thabak se kanana tawdoino ha ka di sai security force na tawgadam natro ar security force je kanana haira tawni di central government haira ga tawgadaba pot amane ba ko aduna government of india gi magi tawgadaba mathau mama yam chauna singda hori ba ko hobasina maram oiraga akhoi PR gi extension se ai lakpane na khali adu taseng da manipur da moina nga sai aina phaujari ba soidna anoba government ama habadi sem ba yabagi oithok pa se akhoi na padatar gadi irang si khathuna lotion na bagi damakta moina yam kanba thabak ma ama lokada bane ko adu thabak to lokot pu de akhoi mayam na pami nagana kari pami suspension of operation sugi kano sinje ngasagi traffic act to khredana to he ra jorga susi ebroket toro habasi mayam na pami ni naga su pami akhoi su pami natra huji wa thoi sin natro ban tori natro kani ban na tori sinje mayam khamiram kani manipur gi lamsing gi lojing loya da label lambu terrorist mayam gi maming tholaga maming tholak pada adare ku akhoi gi khangde hair gi yagadro sigi so wa tho mo labi thingi natro asigi si kabu kabu chum khorok padagi akom badadi kadore henjanarakna sisu irang aso lakpa yari pone bako aduna central government ki magi chap chap thoksil ama chap chap policy ma miyam da haigadabani aduga den lambi sigi matang chobako sikhwai kaurising ji yade lo na yadaba pot amani swaina maming di singma maming ama leibane se haigadabane bako adu orgadi naga sing chu moina o swai to boy haiba pot ama lagadi musu wakal khadare idana ko se pot se ana sing phange uya daba adagi den reserve forest phange uba ya daba aden adagi moina tong basum tawbada india government som yeng de targadi manipur kamai popular government ama khoi mayam semu haido si kari haido no aduna noi hanamta noi central government simta hanamta to kho hai tam tro khoi de natra adune blai si je aduna present rule government sina PR tham base lokhoke adu popular government ama lahan ge hai targadi mogi mindset se ma hongbam sang ko hongbam sangi then ahong bodu ko loina na thabak khara utpat su men kali natragadi kuki ga maitai ga yasana base maitai na phale amna khuting thosu asomna kandagi woi ko khuting thor oi se ai sa to haijaki okay nakal nam kaktana khoba khobi ade habi homde du ngarang tholai ba ministry of khogi parliamentary affairs ki press release asigi matung inadi ngarang khogi lenga ki tongan ba political party singi leader mayam magi oiba meeting ni hairba meeting sida a list of bills likely to be taken up during the monsoon session da pukhlak pa yaba probable ni si pukhlani have the probable pukhlak pa yaba single list ni madugi list number 17 da yauri ni masai gi koi manipur da extent onu gi damakta approval sik to ba yana ba mayam dagi ayaba house ke ayab law ba have tare edu bo ojabti ayaba pire hamti ayaba law na bugi damakta koi pukhat pa have office ni eduna ayaba law dri bhauni na hoji poki oina di lenga semak pa yaba even ayaba law ra phau ba sida makhata na suspended animation lakta gadi anytime lenga restore to yawi othokputu leiduni aduna PR se makha tan extend to dana ba 6 months padring agi last moment se phawbu se da lenga semom no gi damta kari to yawi keno the government se khogi parliamentary form of government dari miyam na khanjaduni aduna government of the people by the people for the people haini aru targ de miyam gi awaba miyam gi nungainu gi damta yaifanu gi damta miyam na semja balenga ni aduna madu sem gi damta we have already cast our votes okay vote hada gre adgo makoi elected representative or lere only suspension da lewe wani adon makoi lenga se seman nagwe damakta ano balenga ama seman nagwe damakta stake lem to nagwe damakta miyam na su adgo hari ba MLA singa sana koi ki primary responsibility is to form the government aduga mi hujik leri ba
kuigi law and order gi paja situation ama so ubule si masisu control tawba peace and order halan basi ai khogi thau ni han MLA mayam sing sida khalan ba ma mathau tabra habi homduni uja preman tak mai thamabi soidna puthorani parliament da sidi sugoi soidrabani putokte arwe di kasu kuidreba 6 month phado se ana phada manung sida saka semobodi ngamdu mandi adu bo khoi nungai bo henda ki MLA kunthani thoi ko moi haisi kunthani thoi sina moi matam khara ngai ni hai matam khara ngai ni khoi gi kanogi hojik phami 21st tagi na August ki tang ko ma thoi khom doi ni agenda ko ma thoi ni yam phajari yo moi sa ko ma thoi loi ta 21 am tai 21 se da budi 32 MLA ni si 31 mo phajadong anyway yam phare moi na de haire si boy claim tor ni haire ngai gani matam khara assembly kanogi parliament session si loi bokta sarkar sembasi center na green signal hai red ko makai ko mana te green signal na pirak ta ga di akhoi tumi leini na traga di akhoi changa governor da claim tor ni haire moi masa akhoi na sum khana kano daga SKTV da kai khana bagi fruit ni lobi moi bab khaga lai sarkar ko mai sem do na kai claim to bo kai si khaga tar ba se si ma yam phai people ki representative sing si khatang bab tu naun sum leram ba du bab khara lai ba si masima well and good ni si ma yam nungai re ta ba da aduna soina tokdo male moi chawu male natraga akhoi su yaraga di noi tu third majority kapsing tawro kaptok pe nungmai nati chen tok chen tawi por bu akhoi session tawre leibu leitraga leader khama ngam draga di moi manga tuk si wini kai du di well and good yam phajai si mise leina da India wanari ne tu bi sting da ko yi manga tok song tok taw si ai di masi yamna leba masa ta ba yamna patriotic oi ba constitution yam khang mi ni loi moi aduga adu ngam draga di tos tawgera tawra natraga na kano taw tare ne 164 gi makha bot lepto mi ma su tum khan ba yai da ko sa to ki manung da mu bot ka da tha to bot tok tho lore da tu ga de da tha to oiram ga hayeng tha to pha do ni resign tok tho lore resign yam tong na ni Manipur di aduna adu ki pot tu khara oje ano ba kano lambi um lai akhoi se khoi asa tawi parliament soi puthoni putukte aro ga de khoi sum pa ba si da article 356 high si magi kano bu di heading du di breakdown of constitutional machinery in state high adu ki potu breakdown di som palaro pandaga ma high si state government si not carry its function as per the provision of the constitution of India hada ne bako adu da masida khoi nei na du si Manipur ki thamyu pia si karum pia na ko bapta de masi president rule si akhoi gi political crisis sama leibe da ki thamyu ba president rule la natraga na akhoi gi irang ngi pharang taw da gi internet disturbance ayok sulabina masi president rule na ta di yara roi na thamyu bra si akhoi chingna ni ngai ne ba kaino ko president rule si 356(1) the high si report of the governor or otherwise habani aduna ai kham masi katang adai da sai na ba area khale khoi na di my report di uru na ta bani na ko ada khoi na sarkar ya commission report 1986 si masi phasen na de yaro madu loim bakhi da akhoi gi SR Bomai against Union India 11 March 1994 के केस है जस्ट मा पर से very clear होय मसे ए हुजिक पार खोट पसी दा ai पुरसली केस ले सिनि केस साइज केस हम याम थाइ सुप्रीम केस केम कांदा याम फसनि इ न खोय मसी पुरसर फै सेल्फ डिफेंस नो कापबो केस पारदि पांदबु याइ केस पाल नोमै दु केस हुट तोखिने बको अन याम थाइ अन सिदा हाइ सि फेलर ऑफ constitutional machinery करिनो हाइ बसिदा मोइना एग्जांपल मरि पि political crisis sama the interim subversion ama physical breakdown ama non-compliance with the constitutional direction of the union executive kind of article 365 ki wani 3p3 and 365 ki adu ki po ni na political crisis ta akhoi nga sibo thajari ada interim subversion oiram basu yari ba ko sida nungmi kapna ko mi hatpi po su yawbani na sima khoi nei no changi ada ina sum yengak pasida yam phajom yawri resignation tawraga no ni hum lega pr ne ba thammi se wari bo akhoi gi hani sibis oibiram bun resign tawre adu resignation du harau dum accept tawre singbati reconsider tawga nang thadana bani nang ngai kho kai khoi nang ho dong loi tong nare adu da sidam yawri esa bo mai gi akhoi gi para number si kaino para number IT sida 81 da yawri sida kai am phajari si direct taram ni da ministry resign tawra ministry di pulap tawdoi ni ma council minister to advise council minister headed by chief minister to advise the akhoi governor I say 164 aduna minister resign tawra the dismiss tawra minority government majority support later khotra mayam haire adu kayam ga yawge kanda governor recommend sida matang sida imposing the present rule without exploring the possibility of installing an alternative government am haire alternative government install tawna ki kai hona gi de matam do ko u de kemta amaga une ka santi patra ka la unabadi chu unabadi adu matu bang du ne ko aduna popular government ama laina na ba government install tawna ba alternative
government number lane number install tong number hot number the UTM adu hona dragati president rule tham ganu high very clear ni si supreme court na sarkar ya commission na people report ni adu report loy ni supreme court na yare di koi si case ki ratio oire decision to case oire adu ma very clear oire adu na khambada internet disturbance later bokta PR tham ganu high ma hadi 355 taw ganu na thau thau 355 am yauri dana 355 taw ga na thau thau chathara ga dum government le lu ka su am yauri da akoi ji kaino ma manung da saje sai tare conspiracy ma si thamgen thamba PR soi da oire ni adu khoi soi dana ga resignation taw di thamba PR na treba ko adu na khambada ka su 6 month ga di ko sarkar ga sem di ngam du mande adu da si da khoi am lugum leiri handak taw du sina mawangi taw da before 2 month ki mamang da akoi parliament approve tawum changba adu taw re 6 adu hek taw ki matam da akoi 356 akoi 3 la ani adu makha 6 month on gani adu 356 akoi 4 gi makha da provision yawi adu makha da ne hoji ki 6 month ama sangdok pagi approval among changi board house of parliament simple canon majority ni ana adu soidun tawrani ke thobu tongai ti luri bo question na sana potona democracy parliament government sana potona suspended animation sum thamba si yabra yada was a big question ni ko si kanona esa bo mai da very clear ni unless until assembly is dissolved adu taga di mas suspended animation ni dissolve to daga di haiba a dissolve to daga sum assembly sum yalaga sum suspended animation thamba si sum de ma si yawbuni esa bo mai da haibani adu ga di why not dissolution dissolve to haiba kanonati binding dinati man observation pibani an ai khambada maduga du khanar ko yana le handak debate mamai debate na tuman tawr si tuman jog dur approve tawr en tawno wan handak ti why not dissolution is la ni kaino kam kana dedna 6 months sangdu ga adudi last 3 year book ti thambya do ni maximum da election gi pot su hayeng adum 6 month election tawoidu article moina pdc kanoni akhoi gi 142 की मखादा ngasai ke tum 6 month khra sangdok pe sang yani magi koi duration of the house ki pot yauje PR le ta anyway ada hujing luri si dissolution ki pot si adum lak taw this different thing ni adu bu 6 month sangdok sum thambas ai di unreasonable over khali best way di dissolve tawba dissolution tawba natana sarkar sem si da sakada ne ba ko sarkar sem di huji they are ready 32 mla ready like music moi claim tawni hai mang ma tha yaute 32 ko mai thi bro koi khangde 32 di leire huji claim tawni hai re claim tawdo be masi samara case maharashtra thoki jamui kashmir thoki adu aine pakhali na claim tawraga jamui kashmir da nongalaga assembly dissolve tawgi samara case da Faruk Abdullah yang da ye leidai ni mo Abdullah am sala claim tawre nongalaga dissolve and Manipur adu thopi ai was so ko adu hai di moi khutani aseng badi assembly dissolution si under article 174 gi makha da governor tawdoni 174 to the suspension ni leise article mayam suspension tawridana including provision to article 3 other 174 is suspension layer president direct tawrane bako aina khamada everything dissolution taw loine central government the president came nati is a council is headed by prime minister to aid and advise the president moina mu advice to the president sin number so to wari ni ha no minara sam thminaga aina khamada aina masi yam mun khanbiu de kaino kanda sum suspended animation taw 6 months hangdok ko si india da tawna de si ahanba oiram ba ani subo ba there's different thing 6 month hendoraga di mathang 6 month ki manung si har ko yeng bigadra adu matung da di no option haira ne ka do no semi hingala thamisi si kari han khumdu e khoi bjp saka am khalaga taw ki tawbuni da haido mangai adu di constitution adu scheme di yaw di ese bo main hairi 6 month sum sangdok sang sat pe mo da semi di job tawbun hena feasible ogadra haida no mandate am daka ledna haidi tum le ram emile sing do kam ta smi da thabak tawdrabani na fresh mandate lobona safest way ne na supreme court ki direction ti observation ju le observation ha ratio of khenai ko ma di binding din taba taw ru sum suggestion am di pi haibani da adu ngi pot ka sangjam mana sumni adu bu we thanks all those 32 mla mo ji kayam kuina magi khongpham hongdon lep ko doino koi khangde koi khongpham ji e leiti na koi di tawri singna bada phaigak na singnaram ne ba ku upang sila tubi phim ne koi aduna mai khongpham ji moi kunthra ne thoi ji kayam koi lep to no widuro no tawda bu nupa thokpa gentleman hai si pai nupa thokadura nupi thokadura ta kai thokton koi bap ta de let's see the way what side tar okay adu bu hairiba president rule si makata na extend to bu oiro natraga expend tahonda bu oiro natraga extend to bu matamda dissolve to hon bu oiro hairiba mayam sing asigi dissolve to bu yarabra dissolve to hum thokpra natraga suspended animation makata na legadra natraga makata na PR se thamjira thamroizra haib mayam sing asigi report amadi state ki governor tagi soidna center da chatomali
masi already chatla bajala chatri bajala chatri taragadi huji phawbu sida aduga madu ko union cabinet na khanaraga okay masi maram chare puthok pa yare habne to hujikti already hana mangjong na koi karigumba sangdok taragadi adu gi approval ma sik tawji habagi yana ba ma lahu boi wani ngarang gisina adubo still we still have time governor na madu gi report ama thadragadi asona extend to we maram jile ruidine ta aduna report ama thadringai sida MLA sing amadi Manipur gi miyam na kari to hubu ya bagi natraga ngasai gi PR is better than the state ki mamang ler mlenga to di PR sene na phayen ha gi as far as the current crisis is concerned uja kamai tham bi observation akhona PR si yam sangdokani na calculator is sequence event yam hijack re ko mamang da sidi da raj ne koi tra discussion ta topic tisu yes home minister na Manipur da thokan ma 18th last year chahi ani changi aduga shanti leitri di akhoi popular government hanjal hai grabane ba hoji governor gi report na tongana home minister gi keno na tongana chatpa na treba asom gi CC hairo na ta khut yet ko ga sana ba ngak ne ba ada central government na amisana hai gi ba matung innasu akhoi gi chahi ani hom ethnic class gi changini na mana hai grabane indirectly hint tau hint tau rom de ba akhoi gi PR chahi ani hom sangani hai bise next hojik si akhoi gi central government prime minister lead tawise BJP sarkar sina Manipur kuma apik state da BJP palan da bai gi importance to moi thoina khalak treba majority lei na resign to hongre na ko madu khalak tre have di kaina da Manipur da thoi but Manipur kuma state am da BJP hai bas party am jo pali na khud tek pada yaw bada kana bada gi Manipur gi irang jina BJP de hena chen thare eba foreign da karida aduna BJP pan darkar lete Manipur da shanti purok na ba tawbunga ma mi thir ko sida leitaw neba leiti se kamaina haigya da irang da kalai madun da Manipur chief minister na prime minister amuk tabu unubanga phangi dedra amuk tabu unubanga phangi dedi moigi niti ayog ki kari unabada namaskar tongba khona ba aduna tongan bam neba ara whereas angarang na handa chief minister ba Mizoram chief minister lal domadi ngarang na handa thar ga homlakshun unagre mamang chei da anira handak chei gi amura kui jeba last unabada akhoi Myanmar gi kari atopa kana mayam dai magi mathakta India police ta kai giro lauthoba gi charge leiribne ba adumak probukta home minister na kankhalle ba faction figure dakshino adaga will act on that kind ek should taruktre ba ko so madi after all jamatik chawa mini aduga Manipur gi da MLA myam lu sing chief minister se prime minister na amuku unabi gi dab se sida yam na handana noi nawalok di habi mo ma chatle ba adagi mathangda akhoi MLA myam se side le biya drin ade yam to chelu yeba 2023-24 side yam to ina chelu basida moina ada hairu da khoi khabar report tarpada yam ikai ni ai weba le biya dan chela ni akhoi myam khangam da kai rasna da hairu ba di helicopter thara ga popi yan thapiu kai to gum ko akhoi kade haidino ya no matik cha da ngang masa wena soidina center gi leaders in urumgani na khalli ada moi sing sigi markta adyam sathiba crisis se loisan bangamba mi se moi iu uramoi ba moi se intelligence report karigara amal leiri banina adaida hojik si akhoi gi PR manung sidi da yam drabda kapna bo lepkhre lawlessness waramba lepkhre senkai tu ga yam handare go aduga loina na hojik si ngarang han prime minister na Durga Borda ngang gi wa mayam do Bengal gi election da mai on chela ngang bani mai do illegal immigrant na leba ki security da dhab tawi a Bengal hai bani adu Manipur da kari gi apply tawdrino adagi NRC chana han gani adu tawgani adagi Bengal gi gunda tax hai akoi shada highlight tax di prime minister sometime double standard yang were masine ba khone pendri se ada Manipur gi matang da ngasi bokta irang je horoi transparent na mai yoi deba akhoi irang he horpadagi Sri Birendagi unified command lok thokre Kuldip Singh na security advisor na hapchal unified command wore ada da chahi ani changna article 355 laibra laitabra yena dam loigram neba sida transparent oiba kari kai ge kari mangjage ba makhoi na manung da hidden agenda makak sanabada point me am do akoina plot tar khangini tarine ba after all thagat ni ngani akoi MLA sing jina taba Manipur da asing me mi khara leire moi pakhatana tawrine ba adubo khoi appreciate tawi ada leiri ba film jidi da hojik di sarkar se ma sen da phagi tare ba
X ko ba manung Chief Minister boy adagi Biren 30 soi dre muhai rengarang na Narul Hasan na CM warani muhai sagi ozana habi gibdo Manipur labi am pai CM binu ba mi mga tara lai do madugi kanune aduna matik cha da masagi capacity khangjadabi da ko adagi MLA me amji marak channa ba ya ba shanti kamai porokani kamai nusina kane roadbed amta su puthopang ma mi amta yaw ba adu su yaw ge ras Okay, okay. Ujahmanta chula che. Ujahmanta hujik tholi basi asi matumi nati center na koi Manipuda makata na extend to wo pame hajamati dum tak chare to mayam so handi already dum khaita expect to we show the extend tor kani hedna adu still koi suspended animation da thambani na lenga tum semjar gadi koi na lairiba current crisis se koi isana loi hena khangbani na koi lamdam da thokpani na se khara hena thuna lotion bangam bagi upai du lakadra ha yo hamna singbo mayam thineram ha tare adu Hojiksu maduki still matamdo lairi hen lawi abra laitre puloi lore kamai thami bebjai akogi wakhalon se khara adum khena balai ko tasengna akogi Manipur da laikiba law and order du ga high ragadi government do adum akogi full haitare house dissolve to hadam ne thom to pot amane adu kari gi no moina tawdana som tammi ji kai no si tawdi si kari gi no sine si pot si makoi ujing nai na ba matamdi oidre ko anyway moina ujiti suspended khoi suspended animation tawre then adagi tha tor ko gi matam do shale then azu extend amuk tawni na haire ne ko ado gadi dissolve tawbaga khoi matam khar sakdo ga haitar ko PRC extend tawbaga si moina khaliba pamba siti dissolve tawdu khandi ko matam khar sakdo ko pami si kamai tawino tha taruk haibani tha taruk ki man duda akhuna sum khanbada sum oibi abai wani ko irang si kabu film phagala ba haitare ko maruina waidagi hoi kangpo pirom da phawraga Manipur da leibo gan free movement ya simtang leibo nga magadi atete da khara singkong sia da sangbodu di hojik yana re hare su sang yaroi sum dai ja ai bu saksara amta hoi samin na si na ko matam da ai charo da pot amane ya da pot amane den adai ai na ai gi marup ne na amal leibo amadu ai na samta sa ko jage kan da yana re hoi mam sin chicken toro ro har kan da saksara am samin na se da lau yaro da pot amane simba poti matam khara dum le da pot amane si di sahi amane gi wana te dum khara sang na leigini si ba hoi khange ba ko adu masagi free movement regime ama hoi lahinda ba suledi inter district sida ko adu inter state manung sida ba ko adu leiba ko ki mathau ta bane adu leiba pot se central government na madu khojpo ngamde sini akoi na wonderful like sigi lengak sini ko hoi malem da hoi muina di khwai phaba lengak ni na hai natra khwai phaba lengak ni BJP ge lengak sen hai ai di khwai ni masidani ko ai na thamoi chakchari se ai khwai ni phatta ba lengak ne so ai hai ba ngam jararoi hai jararoi ko moi di am kan bani na ado phaba mong marin ta ba poti oidi maramdi kilometer kungi labi bokta asi bokta nga aga salan bangamdi akhoi da harisi mi gi maram da sakke haib nate ai gi lamdani adu then India gi citizen ama oina ai gi leipak sida ai gi constitution na hariba poto adu gi matungina ai je ningtam na sachage haiba pot amane ba madu kana na ngak toino ai na ngakadro na daga kana na ngak toino sini central government na ngakada ba natro adu bokta ngak pangam daga karam ba phaba lengak ne haido no koine sini koi na hining isi aduna sila kanda akhoi simta di hangdo okadi aduga then jagi kuki ga maithai ga si asijon wari sana bagi thak se dum lakani yarakani bako yada ya ponte da kasu ya ponte moina sagi taliba demando phangmodagi sum mami phangni bagi mami ma sum onbai tawri ne bako madugi mami do sumu ondaba namit amada amasikana ro da pone dum hai hane ba masine bako ar moina mami ma sum thammi bako election gi matam da phange zero na dum tawi tawdro moi akhoi na haib nati si moi na harak wani adu moi lale jo haidi so adu ma por da legi de hai jo haidi ba jo bona tra si akhoi yeng na ba ma sangi aduna sila kan da popular government ama haisi democracy da di tangai phadana ma si leitab ni thamta bani di miam gi hoi voice lehen ba haise tangai phadaba pot amane ba ko adu sum moi na mat padi sum ya ponte ko last ni handaki extension se tha taru extend tor ise machine aroi bani ko masida kaigumba Manipur da akhoi ing tathaba ngamdraba porpo ngamdraba PR orso amosu ngamdraba ngamra taragadi adam house dissolve to ren khanbiro assembly dissolve to ren khanbiro maram madu da moidam kan kanabam leitre haibu athadi la tha taru to extend tawre
aduga popular government ama lakpa ya magi thaman leiduise sahi amak tangai re sahi ama su tha taruk am di election gi lang rani tha taruk tu da kai dogul no sini plan som dang amoy natra kem to gam boidam natro adu ga di thabak mayam ha chalam da meman ta da pot am tarong ga leibak se pula muthat am ne ba ko aduna sini port si khalla kan da yamna thuna haibadi sai extend tawrani extend tawr kan da tha amani phok leiro adu mangu da khoi tension laga ha tare ko tension laga PR si tension laga miyam ji lengak ama lahin bagi tangai phadaba ama lei ko masi democracy kan ge haitar ga aduga democracy kan ge harga di sini aduga democracy hat ke harga di tawro kai kai di ko adum khoi among sangdok torga dum lo hello sangdo sini kai kani kanda MLA mayam ama moda khoi thabak khoi pasapi natra then adagi kadore moina tawbi aba thabak khra mayam ta holli natra singba mangai aduga atai di ka storok pon leitre ba ko manam di miang ge voice di mat khre ba ko mang khre ba ko sine bla sing je aduna matam si kharadi PR si thambagi mami amadi khoina ure ado asi kitang thuna ko hangat na bagi damakta ngasagi mayam haina ba khoi tai MLA kaya no kunthani thoi leire hai leiri ba kunthani thoi na leiri ba poto mado khabar da pau se da sum leibo eram gani ko thabak oina hek tok pa ngama ga di ai di moi bu khoram ba ya na khalini thongna happy ni ko ise thongna hapsari ni ko ai madu oi ba ngam ga do man ko masagi akoina BJP ge MLA kaya mathau ta ge haibam change ba moi kunthani thoi na ti ba mathau ta ri nadra moi BJP ge MLA kaya no mathau ta ri se atu khangbi yo ko ma songdoi ni nadra songdoi ni maduda songi ba kangbu du bu tahori sini Supreme Court ki kanona WAYEL ama lehawi ngasi hayawi haibada nogi idi se kulai wona sinaga nona adam hai ko adam idi hana yorkani are NIA yorkani CBI yorkani adugi du hek lakna bangam da na mapon simang doi ne ko madu ki dana ba ko aduna ne ba ngasagi BJP yaro songam da na masigi luis da thammi se sine ba ko akhoi da sodum thamne ba adugi law ama BJP da leibani na moina songni haiba se aidi mangda akhoi kano ha ta ko mangda sum wakal na sum sagat pa amagumba sum oram gane na khale ado tawbudadi itil amadi moida legani moisu khangi pone ko khangi ni aden adagi center na sanare bol logi su khangwani aden miyang ya pa ma su khangwani ado moidu akhoi da mang bi na moidu hen mang me helini moidi vote karo yoni moidi mathangi election 2027 gi election je moidi karo yoni si saru oh mang do saru ani hen halor da pora mane ko oh mak ti haindre nadra saru oh ngi mang do saru ani di hana halor da pora mane se akhoi jong hai ngama pora mane ba aduna moi hanjanna bagi tangai phadana thabak khara mayam gi thabak khara tawbose sahi amam matam ler kan da miyam pena ba thabak khara tawram change ba ko madu thabak to tawb ngam dragadi yagadi aidi bochi le pira ron na ai haning ko le proga senting nam ne kedong na ne adu sokpuri adu gi lehori ba sen khara dona isa isu mayam sem dana ai punsi nung chang na laina na ba khona ba da adu pharane na khale adu Manipur gi di matik chaba mi mayam ma thorkani la khoi gi den afaba mi mayam so hojikti miyam na khanna na ba thorang toro le ba por amane ba ko aduna tawiro yang biro laibak yang biro songwera adaga kulluruga hairugera ada hajarugera khocharugera gamen amadi yam kinba matamgi manungda thamba matam oirena okay atu chongthok chongchin tawba defection sima kitang out of syllabus hai gadra kitang prakta gadra haibu yom di uja emdra thambiri tu chongbudu ko mari lena ngasi si timing channel ba gadra sagi 32 MLA ready lere madu within the alliance lengak sem nogbe damakta stake claim tawne harga diam pare aduna tabida maduna stake claim tawbu yadrabina will go to other party and form a government hai targadi defection ki process lagto ni aduna adwa area tu da admai lag targadi lengak sem ba possibility leidura have you hum siga hypet connect or dot connect to haitare sima oine have din tawa ngasi ma hui thorom amada kunakma assembly constituency ki MLA tes location na phongdo ki bisi ko de MLA kunmanga na kundruk pibiu aru tardi within 6 months ko lengak sem giana adung amdragadi punji chupagi MLA oizaro gana lauthu ya tar yam pong na hatar laroi khangdana hai lauri ra khangte kunmanga kundruk to laroi na khangdana sungsu sori to pora ma oina adu lakta ra de khoi lengak sem bi ge within 6 months semjage ngamoidor adu ngamda tar ge de khoi punji chupagi MLA go oizaro gana hairi se kamai yang bi ujape manda defection ki wari me moi gidi manga khatani dana ko manga khatani kuntruk da kale kuma kuntruk mathok ta kuntruk da kale adna adu male da adu budi sum ranti ki sum haina baduni da moi api adu defection possible oi present physical situations
si Manipur the defection di problem na tina defection ki wari si di Manipur ni ye langoni ne state mayam da defection adu hojiki situation defect to rugadi house it dissolve to hiroidresin adu sumoi ki di face saving da di am pai okay akoi smai tong perak ta bode khoi to bari kan highway branch di highway ba port ka sangi hoji ai di BJP da bu suggest tawni ni dissolution tawro dissolve to house adu ne phane khoi di BJP haiba leite adu haiba leite haidi mamang ai da house dissolve to 350 chalai si center da paiba duna ama adu opposition na paiba state loi chalai bane adu potu lei moina credit ama lobe yengo akhoi na paiba state bokta mai phibam je phatra ga de khoi dissolve da tokthoi fresh election tokthoi sidi democracy aseng ba kana ga haiba du phajara ga di di da kai da saideng nung khara hapchal ga dum pot adum phajane ba ko adu boni da adu aina khamba da ki location hari ga adum ma to pa har su dum ko adu kuntro kumba da kale adu ga sudra ga su ke no ama su lei ki da ba yauri adagi di tandok tan ya angka haiba mi di am ya bani da ka khoto khochin tor ga dum kumanga mu ka la ga dum sem ba ya ba pot kun mu ka la su yorum su yaye yam kupna para ko adu pabiro ya angka yam kan haiti adu ma le adu hojiki se ngasai gi PIB na thok bangrang da very clear ore ko last item da legislative business 1 to 15 financial business da 16 yaure other business 17 yaure si sumani all party meeting da haiba ne ba ko puthora ni soidana puthora ta udu nungdang da kai da puthokali Manipur se Manipur se nungdang ga khar mari le ka ai nungai khar mari le jan leina da khang de ko anyway handak su puthok char ne do handak ti debate ma tor kani ko mamang da di 2 month ki manung da 2 month du expiry oiding ai da just state resolution ma lobai wane ba ko handak ti why not resolution si la adong ni ko fresh mandate to gi pot se aduna si jo katar ane fresh mandate lo da na sum suspended animation thum ji kuina thamba chana de ba ko achi convention su chana de si por ma yam la ani aduga 32 gi sidana 32 na claim to do na ti ko claim di only me to to ko me du la I am the leader chi mi so do na du mi du na ai ma kon thain thoi le re thain tu le jare ai bu si ni list bi do ni kun thain tu plop sakel chalo mo doctor sun ko adu di phom le le ta mo doc silas no jagdami ka pa case loi la kan hai bane ma ko adum noi leader ma la sa tharo problem di prime face problem pi tare adu ga sa tha jarani adu governor na masi 32 sumum do mali ne ma mi ni na mi ngatin lai du so adu mai khanga ga adu ta ga governor na report pi rane report pi ga president kanu si akoi gi proclamation ji revoke tawrani article 356 ki close number 2 ki makha da 352 da la kha doini adu kan da invitation pi saka semo bondo pi rane ba ko adu within success day ki manung da koi gi strength du the floor of the house da tawrani man adu ut ka doini adu na in khamba da 32 leiba number nate lei si mu gi leader ma da kala I am the leader ana si di phong song to ko dam ne leader de manung de le yaro adu di underground tare underground yaro si gi pol ke leader si di lead to saka doini mamang tha ga man I am the leader haina highway porum change do hojiki defection gi potu di khatang oidab nate Manipur defection yam lei gra aduna bu Dr. H Borba bu gi case ka lei dina ko ma du lau ya dana supreme court na nan you are hui ba so high lo sa ba you speaker su phara pu hai udagi negotiate tong nei ne country mu ko ta ko mai tai ne ana ain khamba defection gi posi Manipur da anau nate akhoi na India da tambiri ni ko mai dok chung thok po ya ge se akhoi na takpi jani da ain khamba madu bol nate tabu tabu hujik lei si da defection tawra di house dissolution to ya bagi akoi gi chama da 99.99% lei ba ko claim tawra su center na aya ba yaw claim tok solo ba du Kashmir da taw ba Maharashtra taw do na dissolution tok thok pi rani ko adu gi positivity yang wang ena khamba ka do ba center ji bu yan ta ngang na khona taw saka se mu ji bai tar bai bak ta di ni si ju yan moi gi ni me to pa do lo ga di kai no khana ba ye untouchable moi ba to pa do su na ti BJP ni thambal ni adu sala ga wai ga sa ba ya da bra right Mizoram gi lal du homa du di adu suna ti mi tong am bani ma di na tra adu bu sana re du wai khamba da sana da su yam du ma la ai kham Manipur gi su ji prime minister da hai bi ma tho ta da ma su loi khangjeram ni prime minister su adu ga hanjan Mizoram gi su una thapale tu una bon ngoni da akoi di una da ga su ya ba ai ta re akoi di link lei bani na ko na wai pau pau nei kai bani adum pau pau nei okay pung khudi pau pau nei hai bani adu ma lei bani na khama khoi tongan ma channel ma there is a different channel akoi America president ga India Russia president ga hotline ga leina thaina mai na ga in khamba da Manipur hotline go len go dong mali ai no need for meeting una be da ka lai ti loi ma khang ma ngak ta du ngak tang hai jo ge mini amatang Narendra Modi na ngasi akoi hokdok tingai da ko ngang mo sai na ngasai hindi da ngangi ta ba siap ngai prime minister na ngang mo sai akoi we are proud we have such prime minister akoi prime minister ni akoi prime minister media briefing ji ma operation sindur ji phajan tong na re ko phajan ngange aduga Maoist ki phajan ngange sidem nungai ti se Maoist sidi lo chelani kholani ka ya ngange ba ko aduga soma kan gi sina kai ngang da adu su am nungai bai tare aduga adai nga sai gi constitution na ngami
gun dagi hindi da hai koi khang dre constitution ne gun ko ka yam ka ngai ko gun je constitution ngam mi hai ri maoist ki ni marun hai je adu ga kaino su Pakistan na kapsuli du su adu ne ba ko Pakistan ko ti ne ta kre ka hai adu ga khoi som na gun on ngam le constitution je free movement article 19 posa na right to life article 21 posa right to equality rule of law ga equality equal protection law kai legi ai kham ba si gi wari ni la ko som na gun ngam re a som na moi na ngam gun mudi constitution ngam ai kham su nungai ja bhai tare ko si pura taiwan na ba sangsara ma whether we belong to India or we are outside India na sai road ka map ko hai to road pu tiger road leijagre German road leijagre map we need to search the map thibam sang okay okay atopa mafum dana constitution na gandagi ngami Manipur dana ganna constitution dagi ngambagi mong de lere aduna akoi jajingli ne sen habi bam akoi Manipur dadi ganatantra nate Manipur dadi gantantra ni gan gi sasan ni habagi people dani hujik lezi aduna masi lo sana ku tang telenga na tawbi absu mayam tawbi bam madu tokjana ku tang to so koi state ke lejeri ba elected representative mayam singa sina last moment type tare aroi boy na mutang masi honor mamathak tabra have yo hum duni adu ultimately hujik list europe ni na center na di Manipur da PRC extend to pame adu Manipur myam na di pambra have you hang su lei adu na Manipur myam right luan order the PR thambya di PR thangya interim disturbance o do okay adu suspended PR animation thambani na koi political crisis amma lei re have du made dum takchere otherwise dissolve dum tormadong ni aduna yam tuna akoi numit khara ni simon ahong bakharati lakto mali ahong basi extension gi ahong bodrona targa tasingna koi as promised by different legislators that there will be a new government madu koi mayam ngai bin batari on the wrong asun the Manipur files ki edition se matang selection jargin se edition se pan gudam ta uza homo por vistam ko tha chupunu chere appreciate you joining lore nembe pun mana sunga se edition se karam to wi bage SKTV Manipur ke tongan ba social media handles sinda join to birga comment am di feedback tha birk payagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Nongthombam signing off from Jai